Aji we come tie about being BJP intending candidate MK Presho Shimri Wibang Pui Kuna Sok Mirani Akakwikami Haira. BJP intending candidate retired IAS Ningam Chamroina Makok Mida Kalem Aina Sakmi Medical Camp Achahon Pungjamli Rungmi Haira. ICMR with drone response and outreach Northeastly Aya Health Minister Mansuk Mandaviana launch Sami Haira. Lekhyang Tor Ajubao Ringphawon Zimik in a Pamidlay Ajubao Maisa Ainanganang Rumsa. BJP intending candidate MK Presho Shimri Wibang Pui Kuna Sok Mirani Akakwikami Haira. BJP Ukrul District Aina Chingai Mandal we Minganing Ping Color Ringanai Kuung we Headman Aina Chairman Ping La Zangda Sok Mirani Ji Aya Pui Kui Make Valley Sahira. Chingai AC we Rijumnau na Mathalak Aina Kotomida Vote Sangkami Wibang 2012 Kum MLA Kaka Samkapangna Kachi Hangda Arila Chingai AC Wibang Masako Brang Kachi Otmurut Sakwi Kawai Akashida Apong Milwilo Kachi former Deputy Speaker MK Presho Shimrena Hangsanga. Congress we aina BJP on kahai maramli pressure na hanga tampak aina kuphungatei da khalei hili ngorai gacha rei kasang khirami khawai sada khalei BJP we sarkar kathana bingle shitsanga kala saffron party hiwi aina kuphungnau bingwi pomli rei kasang kapha khirara kachi jahana da ana hanga pressure na kahang athishuda chingai AC we alungli khalei khung kuchungale ana yawada khui kathana kharnau bingle kharjan kasa samphangda athumi kasak khawatla phapta haira yariwi gdom khami samphangda khalei hina yarile odram ngchngai khamai kala athumna jihanda khalei ungshungmi khawai marmai kasat sangmiya da ana hanga BJP intending candidate pressure na kahang aina maningla kha khalatana Kapha Tekwida Rakra election li pressure li Katomra the Kasana Gachihi Pungjam we headman Ungnaungam na hanga. Ngakwibam Shaijak executive BJYM Ukrul district na meeting Chili Rangarum the former deputy speaker MK pressure li Kakutom Pongshok Hera. Rani Chili Rakamutui Karnausan Tarakana pressure li Kakutom Pongshok Hera the hanga. MK pressure we awovu khani kuiru yang lung shat sang aina kuiru pearson ni rai anina rani jile ali somi haira kala pui khui pastor na la awiwang sok mi pomi haira pressure li pasi la ngakham mi da pui khu ahup vu wi kakdom phongshok chi the haira BJP intending candidate retired IAS Ningam Chamrena makhok mi da claim aina sakhami medical camp ji achahon phungjamli rungmi haira Mi machine shakatum hang pangaga dana medical camp chili wachanga da hanga camp chili phasa maringapha maramli ngasan mi la khalem aina blood sugar test sami ari la khalem aina yaumi haira da Pungjam village development council we chairman ngathingkhui horam na hanga COVID-19 mimau atam hili medical facilities mathada malai la Pungjam PHC la mathada ot makasa wibang rijumnau ping kuchot kachang Phungda lay kachila horam na hanga. Pungjam village authority, Pungjam katamnau mayor ngalalong, Pungjam shinaulong church kathana ping kala khuwi kharnau ping na kem rarung khami pingli ringphalak aina samkhui haira. Medical camp ji paure aina beli la rungmi haira. Paure khuwi chairman Robert Payrena khu jiwi muthun aina ningam chamroili ninggashi taraka phongshaka. COVID-19 mimau atam hitaran rijumnau kuchungkha arishang mawangai la leya chithada khalem aina rungkhami medical camp china khujiwi mi shamati kadali phasa kapha magapha yengkhui khawai apong khwira khaming saya da hangsanga Indian Council of Medical Research ICMR with drone response and outreach Northeastly Aya Health Minister Mansuk Mandaviana launch Sami Haira. Hangdakle ICMR we outreach li shigajin akap chile idron hoya.
kala ai drone ji shijin laga mirin kangi kachi vaccines mi psycho rele washung mi khawai kasana ICMR with drone response and outreach hina India na kasem drone hita the COVID vaccine jipun khawai shikachin hi South Asia le khareng saya da hanga aya khare sa the drone shijin laga COVID RG Bishnupur district hospital we aina Lotak Lake Karang Island le khwiwa khamina kala ji ho khawa vaccine ji jiwi primary health center le miki kachina hangda khle apam khani ji kilometer thrada phanga ta khangrokna kala ariji minute thrada phanga shikhawi alungni drone ji aina ji ho khwana kilometer thrada phanga ga ji hi gjingli gzadwi ka hangna ngalei shongfule yanga kha kilometer magada thruk ta khangrokna geographical diversity khle India katha ngalei wiwang drone sijinda ajikun ajikai le washungda kan khana odyur khwiwai mi paira Mirin kan khui khawai ari arai ashi test sa khawai kjib ko khui higata tha kan khana saklak kahai otping technology shichinda sa khui paira the minister chin hanga Indian Council of Medical Research with drone response and outreach Nordic pam wiwang hopho kahai hina shongfu matha da mawa kapai la Washung kashi apam pingle ari arai khwiwami khawai wiwang kapha ngasara the health minister jin hanga drone shijinda khwiwa khami project hi Ariri Manipur Nagaland kala Andaman and Nicobar Island le hapo khawai mayami ka haina ICMR aina IIT Kanpur na ngashigda hangda khlai drone delivery project hi wiwang drone na vaccine phungwa ka sa hi Safe Saga Masa Kachi Manipur Nagaland Kala Andaman and Nicobar Island ni Tamyang Kahaina Tamyang da kapha the gukhui athishura Ministry of Civil Aviation Directorate General of Civil Aviation Kala Regulatory Authorities ngatai denala Visual line of sight li kanwada drones ping sakhawai mayami kahaina da hanga Ya really ka chat sali ka the Tangkhul Express akama pau mapong mimara mapan majithat kapai ot lehawa Yarina pau hon jingjing khlei theilaga ning Ringphawon khanau thang tarik shini thang aina pau khangaja mipokli naura Itumi haufu shum hauki da leida khlei hi theilaga ning kshak hauda phungjam khuna haufu mashiman khawai sara da twitak ta haira haufu promoter yang pen yang yana Haufu mushum khawai maramle ngasan sa da phungjam khu ngachasing ka gazib le poka da aya ngazek laga gazib chili tutak katana acha lakha awo ayi we thought aina kai khara haufu hi mashiman khawai ara phungjam le fuyur katai makai pai mara kachi tutak ta haira haufu makhaning ka kai pingna athumi fu pingchi makai lui khawai jinguma march mayo gachang mara rang lakha aina tangda atam mi haira Twitak chili maheng sangla phungjam khule haufu makhaning kai ka saping le ka song lupa thing phanga parra da tahira kala haufu maya sang khawai 2022 kum haufu anauping khung ka taile yorshok phok haura ka chi hi tahira kha khui khangai le ya kha ajikum la ngakham hai sapaira da hanga Mawan sa kahaya athon apon maile yum kathat maramle mathada mayang sang khami wiwang JAC na ban khanghot ji ngahun ngahada kupsang haira aja hon tarik kuthum ngaya sailung aina aya ngaya sailung kasa ban ji ukrul aina kamjong lewa masamana chura chambuli ban kasawa sa haira khachek jinglak aina masamana da hanga kala tamenglong aina no ne lila Masamana Khachiwi National Highway 37 liver Khung Khava Masang Sakmana da hanga Katewi Pau Samkaphang Tha Kha Snapati Jandil Kangpokpi Ferjol Lila Mathada Masathura Aja Honwa Sadar Hills Cookie Students Organization MSF Desam KSA SUK AIMS Kala Manipur Students Union Tangdana JAC wi Benli Kakatom Phongshok Hai Kasana Kupung District Wag Mathada Masalala Imphal Wagwa Ben Chisada Shongfu Block Kasa Karikang Thot Kata Hikatha Sada Khung Khawa Kala Lei Kasa Thing Haira da Hanga JAC na Khang Hot Ben Chili Congress Nala Kakatom Sada Aya Sara da Langjin
Sahai kasa party we kazip psycho re ngason ka haina the MPCC spokesperson Ningombam Pubenda Maitena hanga. Ukrul district le achahon aina tang the COVID vaccination kap ka hai mi machine thing thumrada akha hangphanga ka haira. Jiwi nga chaili thing magu shaturuk thrada kuthumna first dose kap ka haina. Kala thing thara shamati thumrada shinina COVID aritos paida kap haira da hanga. Ayang Zimik report athishuda Ukrul district le COVID positive mimati samphanglu haira. COVID second wave khara hile Ukrul district le ari rashungda COVID positive samphang ka hai hi ayawi mati jizangda thingkha shashni thrada jishat kashung haira da hanga. Ari shang aina COVID care center ling hakasa mijiko le aya discharge sada ari re Ukrul district le COVID ka gaza mi machine hangshini da chiko leida DSO report na chithemia. Ladluida achui khamtaya pawping nganang rum lishitsa. BJP intending candidate MK Presyo Shimre Wibang Pui Khuna Sok Mirani Akakwika Mihaira. BJP intending candidate retired IAS Ningam Chamroina Makok Mida Kalem Aina Sakmi Medical Camp Achahon Pungchamli Rungmi Haira. ICMR with drone response and outreach Northeast Aya Health Minister Mansuk Mandaviana launch Sami Haira. Achu pau henang chang haira, pau ngana dakle nutum psycho relating gapa kalakam haya Zimik Saserano.